Kazakh alphabet 42 letters. Kazakh alphabet 40 كلمة. A, E, B, V, G, R, D, Е, Ё, Ж, З, И, К, К, Л, М, Н, О, В, П, Р, С, Т, У, О, Э, Ф, Х, Х, Ц, Ч, Ш, Ш, Жуана белгісі. О, Ә, жіңішке дыбыс. Ә, Ю, Я.